Kei te mahitahi ngā hapū me te karauna ki te whakatika i ngā raru whare i roto i te rohe o Whangārei. Kua pōti whakae te kaunihera ārohe kia mana ōrite ngā hapū me ngā māngai o te kaunihera i roto i tētahi kōmiti hou. Me te aha, e whakapono ana te kaunihera mā reira, ka tika te haere o te kaupapa, o tira he tauira hoki tēnei hei whai ma ētahi atu kaunihera ārohe. Anei rā noa, tā Roy Black. He hana i te anamata, mai nā mōrearea tāna whare mo nai Māori. I tēnei wā ngā ture me ngā mea katoa hore kau he moni, hore kau ngā mea katoa ki te tautoko te Māori ki te hanga whare. Nā runa no i tēnā kua whakare waena e te kaunihera ārohe o Whānarei he komiti mo nā take whare e ahei ai nā hapū te kuhu kia rātau anō. He huarahi tō tika e ai ki te mānai hapū hau a Aurani Kawiti. He mahitahi te kai kaunihera me te kai kōrero Māori o ngā hapū katoa o tēnei rohe. Aha kua ko hau no te Waiāriki, Ngāti Kororā, Ngāti Takapari, Ngāti Hine, Tūwharetoa, ngā hapū katoa i roto i au. Ko tāku mahi kia whai kaupapa pai mo tāua te Māori. Tokotoru nā kai kaunihera, tokotoru hoki nā mānai hapū Māori ka kōkiri i tēnei komiti hau i tohua e te rōpū Māori o te kaunihera, te kārearea. It's not frightening to be in relationship. Hapu and the Crown can be in relationship and they can achieve more by doing so. Kei te mārama pai te kaunihera, kei te raruraru nā iwi Māori ki te utu o te whare. Having hapu participation in this decision making will make it rounder and stronger. It will bring all the different needs, expertise to the table. He tuatahi tana hoki tēnei mo nā hapū kei te rohe o Whānarei ki te waha, ia rātou ake whāina ki te kaunihera. Kia kore e tukuna mō te karauna mo te kaunihera rānei, e whakatau anei ko te mea hei painga mau. Ka taia e te Māori te kōrero tāna ake anō hihia mo hake tāna hei oranga mōna. Aha, wanga wetahi o rātou ngā kai kaunihera, engari ko whakai te nuinga me anga whakamua. I pōtihia he whitu ki te rima, me te arona i nāenei he whakaruru hau i te kura tangata. Taro Black, te karere.